ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Jessica lah. Oh, si serum gitu. Ketmat ya kisi bau ya sud dali ulas kapu ya lahok ya kahok ladi dulu. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat ki bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki Paidbah nong bam nong di Paidbah pinyo ka jing shania naki Pidan kan bandon dengan lisen ke papaka ke bala itu dah ke an kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry link bagi section lai puai iwe kamde ke be bapinyo ek lisen pila ban apply ke online link bagi website fastcast.fssai.gov.in dah ke bapi hap upload ru jadi kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi
Pila rubanya kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila benlet bet chak office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kwat kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.